Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ushong Knor jong kasunjong Grand Council of Chief of Meghalaya. Uba John F. Kharshieng ha kaji kendo bat kinong patai kubor ha kashiterek mentau benai naitung arajar kat kandai. Ha Shillong Press Club ulai tho ba ha kani kajuga sngi ulapha da kajing tho Sheka Sarkar Jilla Meghalaya Democratic Alliance lengba Menteri Rangba Kajalla Ukonrat ke sangma bar usambot Menteri Rangba uba Preston Tensong ha ka ba na kalyang jung ula karpa de ka Sarkar Jilla bakan tho karke Sheka Sarkar Preng banwan ra ye kajing penkala ye ka Coal Mines Nationalization Act 1973 lane ban pelat no ye ka Jilla Meghalaya nakani ka an uba John F. Kharshieng la ongru ba ka yeng darbar thau an kari ka parliament kala dai ban sngap ye ka rai jong ka yeng darbar thau an jong ka ni ka Jilla Meghalaya ka ba ha ka arp sau trek unai lor jong snam araja khatsan da ka wei ka sor kala manjur ban tho Sheka Sarkar India ne ka ta ka official resolution ban tho show president kari ban panon kam ye ka bor bala pan kop hu kat kom ka para 12 AB jong ka 6 schedule jong ka ti sanchar kari ban pelat no ye ka Jilla Meghalaya na ki kendon jong ka Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 batru ban pelat no ya ke Jilla Meghalaya na ka Coal Mines Nationalization Act 1973 bat na ka Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act 1957 uba John F. Kharshieng hakani ka sngi ula kran ru halor the Meghalaya Minor Minerals Concession Rules 2016 ha ka baulong bagi kendon jong ka an ki penklumar jimot ya ki babon ki trai par na ka kentien lease ka ba ka jingkali kalong kumno ki trajaka kin shimwai nalade lada ki kwa banti i umar pokhndo te hawidi ni ka kam garang shupha ka shiti sha o honorable chief minister Conrad Sangma barba president Tensong deputy chief minister akaban karpa bakin amen karke ya ka Coal Mine Nationalization Act 1973 namar kadi ka Coal Mine Nationalization Act 1973 ka kadi ka wakta ya kini ki Kepala Pulau ya ka Sarkar pat ban wara pat ya ka Meghalaya Minor Mineral Concession Rules arajar country Meghalaya Minor Minerals Concession Rules arajar country kuni the Meghalaya Minor Minerals Concession Rules 2016 and kadi ko berban din ringal asu xerox tangki relevant portion hangni which includes ka definition the batru hawidi bakani ka application for mining lease no te hakani ka kam ngatho chief minister barong ba hakawi kalian ka state government kala pass nadu ar hajar khatsam ya ka official resolution on 24th September 2015 ki pan ka resolution ban exempt ya ka Coal Mine Nationalization Act 1973 including ka Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act 1957 but ka Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 te asobal omba kalong ke ka bangatho ani chief minister kalong ba kalong kai belum concern baka center ka ignore ya ka official resolution of Meghalaya Assembly since nadu arja khatsan jadi ka official resolution barai nang baro report ke mani chisian kila la rang bakla kila pass ru laisi what ka sokar u kima jong kon samar kila pass ban paskam ki resolution an bapan except presidential notification hapo ka under para 12 AB of the 6th schedule to the Constitution of India. But the para 12 Shah, the President will notify an example of the autonomous schedule areas of Meghalaya. The Andre Hakajuk Paul Nisu Bakalong of Rankamba, Niborong Nibicho, but we have to give Yada Yaka environment, Mo Yaka Meramo, Barong Nibicho. Andrei kabaga wan mutaksi ban pensngo huni kanong ba ka Sarkar kade ka kamram jog Sarkar pat jog nyamai khman jog this council jog state government bakidi ban penshai kim
ki an ki rule kim dei bani bo jinge ye ki pat ba ki an ki rule ki di ban long positive kim di ban long ki bo jinge te ka ba phin lengo nga tum pa hungi ba kham tam le ka kum ka instrument accession ba an agreement ka way ni ki condition ka long land ba ka square india kam la ban thao ki an ki ban khata ya jing long tra ji haka IUA ka next agreement ka clause 2 administrative powers ki exemptions ka way ni ki kadai land and water rights and the revenue derived therefrom tengok ko apat puni bahangi nga kado haka chief minister ba kani kanan holding system jongi ka contradict but kani ka Meghalaya minor mineral concession rules ka contradict na sapani film ta tengok ta so ba kerpat ga sokar Meghalaya bakan shimkhia but ba ki kentir ka vocabulary hapo ka act ne ka rule de long ga basha ki kentir namar hinlap hakani ka opening statement ka objective jongkani ka act ka Meghalaya minor mineral concession rules ka ong ba in powers conferred by section 15 kum ka kandon section ka sam jong ka mine mineral development and regulation act sampunyo jok soka India. The governor of Meghalaya is pleased to make the following rules for regulating the grant of mining lease and quarry permits in respect of minor minerals and for the purpose thereof. Mining lease. So, ita contain ilong contradictory yaka customary law because yes go ka sarkar ka lawan ay ka lease yaka khandau na jong na check yaka English vocabulary ka meaning of lease kamut udah try chaka wa lease kamut ka lease ka document ka shim na try chaka ka application ban apply yaka mining lease ka application for mining lease te kani ka ching 1 week jonga ka log bahadit bang la yo ka chingkarpat na ki try parmau ki baran ki crusher goret ki ba supply mau ya ka surok ki supply mau ya thauhim ki ba supply mau ya ki bubon ki program cho government ka manrega dan ka mau ya ki lapoy ka be na mar ki ong ba batai lam bachon ke ka ching ka meaning of lease to me list ka mo lease mo PY yang cakap, lada sokar Meghalaya lawan IY karat sebawan lawan IY sebelum hospital lawan IY cakap sokar, hendak kumlo uturai cakap unlik Y daladi naladi nak sokar, cakap macam unlik Y nak sokar. Tega bangun berong kani kala banyalam bakala, kala banyalam ngong hak Chief Minister will create further legal and constitutional complication in the interpretation of land ownership in Meghalaya. Lasai ada kami, lamar kini ki tripar mata hari boy bat Khasi Hills is Khasi Hills district, but Ekwi district na yo objective careful ni kan, baki la yo ya kan notice one shutdown, one kham. Ya hakakutla hakatangan giung nilai tu bajon. Naka Department Forest DFO territorial issue ka kenja mining lease, mining lease. Habang ini apply ya ke taksi bannya tak ban apply ba local taksi ni apply ya ke taksi permit, mendai ya ke taksi lease. The taxi belongs to the individual. So similarly, kumjo hi ya hak bidai ba kani ka parma ka kam khando siap ka dei bandai ka mining permit. Te nasoban ong ba ka sarkar lesi hak ta kapor nama ka pressure ko bujur ka NGT ko ong pentri kam ya kan PUE mo ki ka case ka harus pungkut NGT ko ga liap ong pentri kam ya ki an talada pentri kam ka an kamut ka sarkar ka diben da pun syai hak mo ga liang hak ju kani ka application hak heading kani ka mining list hak ju ka application ba has obtained the consent of landowners for the grant of mining lease.
kahapsyai kita kain aku kalian ki ong ni no apply dewan pentikna burayo lada kamne ke jaka su dewan pentikna banyo ya ka consent jom kitra jaka tinga kwan sutu bagani ka mining list ka dewan ki ai ka mining list ya ka jaka sarkar ne ka don da ka form ne ka pai ba ki apply bi de bagalai ka permit ka ba issue na popres no before ka thobe grant of mining lease. Tekani kalong very confusing kalong ka ba kta te nga so batong nga la pulkot ya ka shi chief minister ka ba mention ba kanjin da la ba da ka sarkar ka yalam ya ka delegation jangbaro andropomut ki mani kandai humut ki MDC laimut ki MP kuntuk ya ki klik no sensia SEM ki Lindo ki Sardar ki Wadar ki Dalai ki Nokman yalam support parlimen yalam hakmat presiden negeri India yalam hakmat speaker of the parliament but pilsung ba ngapasung ni bagani kalong ka question ya ka federal structure jong kari India mahar India ni Maria Buram ki state logotan dong state le haba pas ka assembly ka resolution na doa raja sang kai ka perlu skor India bahkan ignore kalau buat insult ya kita kena promote dia bagi dengan soal apa kan beranya kita kecil apa kesurkan apa kan orangnya jangan dikau Meghalaya Minor Mineral Concession Rules nomor juga ayu bak ki babon ki try park hak jimbam tip kila di apply la kali application tamo ta ka question kono lada kami ke issue hangtu kam di issue macam ka su to burio lada ka ko sha ko su bu kada kono ga jike ka ko kono pishim list na government ka po sta te nganang yo chite pata kinang pun kila ni hak jing kotlan kili apply gani te gani ka kam juki MLA ki MDC ki MP ka sarkar bakin penbet ikan ikrokloi nomor upai ba usha mislead bakala balik apply yang kata mining lease kalau dibendai ke kantin mining permit satu important aspect the meaning of mining lease hangni yang mining lease means a lease to mine, quarry, bore, dig and search for winning, working and carrying away any minor mineral. Sebentar kata ya habi benrai nga so bukan biang kata kalau in nak kalian try cakap kebangaan jing BDP bapin mine pin quarry pin bore pin dig pin dig bat kit itu parma yoma sakoi ka bawara ka konflik ka don ni ka kantin royalty di mana muturai kumno royalty kan lum ka sarkar dagani namar phi ki frame ka diga rule in sourcing it from the MMDR Act 1957 nola yakani ka rule hapshna be ka kum ka jimudur baka khando boro oi jogo jilla me khlia ka di joka sarkar kani ro ki issue la yakan ko teng hapden ka district council but karang ka case halok forest but drug versus thing kadang aku website tu district council versus KHDC aku baka high court kau kan ke district council kam la lum royalty magam ni kita kila lum da goi kan but use of the word royalty di tang try te kadang sa definition sipang ka dead rent ko dega mo da kala yap ta ka pa don ma su don issue di piap siu go bai pen bha yang ni kata kai kita mungkin dead hapsi wai ya ka ban kang ya ka parma mo bapli don try ki asyan lai le sakatu ani ngene mi khamat ki ne ya ani nega kwa kin pensyai ya ka basyai ka jingmut the meaning of lease the meaning of royalty the meaning of dead rent mo kini kin bo yang ni hak jing ya ki bo bona la ka poi ki legal issues sa ko